Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Hi sukile nakambe ya xiyimbeleri Papa Rhulani ntukulu wa n'wachapu na khale ka minijere ya vona Philani. Papa Rhulani va endle nkandziyiso naswona va le ku koxeni ka mali ya ku ringana 15 wa magidi ya tirhandi leyi minijere Philani va nga yi lomba hi nkarhi lowa va ha tirhisana swin'we ivi va yi chonisa kumbexani va yi lombisa. Xikongomelo ku ri ku lata kuma ntswalo leswaku ri xiyimbeleri Papa Rhulani va ta kota ku dya ntswalo wa mali liyani. Kambe xo biha i ku munhu loyi a nga lomba mali u kumeke a hi siya emisaveni, moya wena wu hetlele hi kurhula. Se Papa Rhulani va kombisa leswaku ri vona a va yi ngheni yaleyo, va lava mali ya vona. Handle ka swona va ta xava tinkavi va xavela minijere Philani, mali yi ta huma hi nkani. Hi lowu nkandziyiso wa kona. Ni rungula gagasi u langa kona na n'wirhandza n'waximanga a ni na probleme na yena no lava macheleni ntsena, no lava macheleni ntsena, ni lava macheleni ma mina, no lava macheleni a ni ku xaveleli futhi i mali ya mina musa ni ku lombanga a ni machonisa ni tshama ni lomba munhu mali mina u nyika mali ya mina u hambana wena, nyiki mali ya mina ni hambana wena mani machonisi swa ku mani u lovile ni nghena kwihi mina a nga ni tivi u tiva na wena. Vaseketeri va mina mi ta hlamula ni ta ku byela marito malawo hikuva after why mali ya mina u ta nyika wena, u ta nyika mali ya mina ni ku byela mina a ni ku fositeli a ni ku lomba, a ni yo ku lomba mali ya mina wena hi wena u nga teka mali ya mina. U ta nyika mali ya mina wena, u ta nyika wena ku byela mina u ta nyika mali ya mina wena, nyika mali ya mina u ta nyika mali ya mina wena 15,000 a ni ngheti mhaka ta a ni machonisi mina, a ni machonisi a ni tshama ni lomba munhu mali mina, machonisi hi wena. Ni ta ku byela marito malawo Papa Rhulani mina ntukulu wa n'wachapu u ta dela na papa mina na mina ni dela na wena, u ta dela na papa mina na mina ni dela na wena. Ta va hakela vafana mali musa, u va nyika mali vafana hi ku tela kwalaho. Papa mina va tirha na wena hi nga hakela mali vafana hi ku tela kwalaho. Ni ta ku byela marito malawo hi nga va nyika mali vafana hi ku tela kwalaho, ya hi nga va nyika mali vafana hi ku tela kwalaho wena. U tlhela n'wana voni ni vona va tirha hi wena, nyika mali ya mina ni ku lomba mina a ni machonisi mina, nyika mali ya mina fu u nga ni byeli timhaka ta ku mani u lovile ni nghena kwihi mina, ni nghena kwihi, ni nghena kwihi swa ku mani u lovile ni machonisi mina, ni nghena kwihi swa ku mani u lovile ni machonisi mina, ni nghena kwihi swa ku mani u lovile ni machonisi mina na ni machonisi mina swa ku mani u lovile ni nghena kwihi mina. Ni yo ku nyika mali wena ku famba machonisa kumbe hi wena u nga hlamusela ku timhaka ta ku Papa Rhulani hi podcast wena vumbhoni byi kona kambe